Ubingelele-ke mbukeli wami ekhaya, ngiphinde ngamukele futhi ehlelweni lethu SK Media Production. Ngicela uma ushaya i-channel uklike i-subscribe button nebheli, ungakhohlwa ukushare, like ividiyo uma uyithandile. Kanti ngaphandle ukuthi simoshe isikhathi ngikhanzase sesiqonde ngqo sikuphathele zona. Kanti ngaphambi kokuthi singene odabeni engiphathele lona namhlanje mbukeli, ngiqale sithathe leli thuba sibongele insizwa laphana uFalabo Mfakhuzwayo ngemoto akayithengile laphana eToyota Fortune ebiza imali engaphezulu laphana ku500,000. Le nsizwa-ke siyazi-ke bakwethu umculi iphinde isebenze laphana noKhuzani Mfokampungose umshayeli igince kula ama-album akhe ajwayele ukuwakhipha. Sithi nje aqhubeke njalo laphana sibongele insizwa ngezinto ezinhle ezimenzekele. Cela ukuthi-ke i-comment section bukeli nawe laphana kushiye-ke ukubongela-ke le nsizwa le uFalabo Mfokakhuzwayo. Kanti sengingena ngicela-ke mbukeli wami ekhaya udabeni engiphathele lona kweza namhlanje ngiphethe udaba laphana senyakaza iy'nkundla zokuxhumana laphana emva kokuthi u-DSD eshere isithombe laphana esiveza uhlu labaculi athe bahlonishwa-ke lapha ngemisebenzi yabo emihle nokuthi laphana bakhiphe ingoma ezingama-hit lo nyaka ka-2020. Lokhu kumangaza abaningi-ke inkulumo ka-DSD bithi laphana-ke sekuvamisile laphana ukuthi-ke mase kubonga abaculi-ke abaningi-ke abenze kahle bengaveli abakaMaskandi, kodwa-ke okumangazayo ukuthi njalo mase kufanele kuvotwe laphana kuthenini sekufuneka iy'mali zabalandeli kuvala kungene wona laphana-ke uMaskandi. Lokhu akuveze kuyinto njengento laphana ehlonza noma eveza uMaskandi njengomculo laphana ukuthi-ke zonke abantu abafuna imali laphana kungathi-ke babhekele ngakhona ukuthi-ke beyozama laphana kuyokuthola okuya ngasephaketheni. Udaba lakhe ku-DSD ey'nkundleni zokuxhumana mbukeli uvezile laphana ukuthi ngaye ngathi kinani ibheke labantu balo mculo wethu abafakiwe kungabi ukuthi-ke laphana kufuneka iy'mali zenu balandeli bomculo kaMaskandi, kodwa kube laphana neqiniso. Labafana ngiyabathanda ngiyafisa babe ku-top 3, kodwa-ke kusamele zibheke laphana indlela uMaskandi ophatha ngayo. Angeke sikuphike ukuthi njengoba lezi ngoma y'khethiwe khona okuhle laphana kubonakalayo ngazo, kodwa-ke manje umbuzo wami uthi uma kuwukuthi laphana kubonga abaculi abenze kahle ngezingoma zabo ezingama-hits, kungani labo Maskandi sibavotelayo bengekho kodwa-ke bebalwe laphana-ke uma sekuthiwa akuvotwe? Le nsizwa mbukeli yathi laphana noMroza wawina i-Song of the Year kuwo wonke ama-radio station, kodwa akazange ehlonishwe ngalutho futhi akazange ethole ukuthi ngaphandle kwey'ndondo lezi ezayiphuma ngaphansi kwawo umkhakha lo mculo kaMaskandi. Xwayisekele le nsizwa abaculi bakaMaskandi ukuthi-ke ake beyeke laphana-ke ukuthi-ke uthi ake kuyeke ukudlala ngabaculi bakaMaskandi futhi nabo abayeke laphana-ke ukuncetheza, ngoba le ndaba le igcine sidliwa laphana-ke sidala ukuthi kudliwe iy'mali zabo abalandeli bakaMaskandi ngendlela okungasiyo. Inkulumo ka-DSD mbukeli ayishiye ey'nkundleni zakhe zokuxhumana eveza ukungaphatheki kahle malungana nokuxhaphazeka kwabaculi kanjalo futhi nabalandeli bawo uMaskandi abawusapothayo laphana ngokweqiniso emva kwalezi zinto-ke ezenzakalayo. Ngicela ubuke uviyo lwakho-ke mbukeli i-comment section ukuthi le ndaba uyezwa kanjani le ebekwa laphana kuyo Mfokanjomane u-DSD. Abantu abaningi bayithandile-ke mbukeli le nkulumo ka-DSD laphana ukuthi-ke cha ngempela laphana uMaskandi usewumculi laphana ubukeleka phansi kakhulu uma sekuzele endaweni laphana-ke uma usuqhathanisa-ke neminye yemiculo. Ngithanda ubuke uviyo lwakho mbukeli i-comment section, sizophinde sibonane futhi nakwenye ividiyo elandelayo. Siyabonga.